بینرین هیجا و عزیز دمی و خوشو گش به ام به برنامه هنری دیسا دبن میوانه و مجاره مشانوه البت وی جاره دورا جوانانه چار جوانن هیجا و عزیز لگل من لیستکوانن هیجا و سرکفتی ام تخازن هون جوان لیستکوانن ما ناز بکن تقص هون ناز دکن لی امی نیستر و بدوی و بوا بدن ناز کرن کرم کن هونجی شرکاتی ما بکن مرحبا جواره خیراتن سرسرا و سرچاوا ام اوسا هون چار از یک امی اوسا برنامه بره و ببن دست بیکی وکی پرسکی شریزه ام اوسا او بکن هنه که دست بیکا ویا شانوه بریاکو ام در بازی هن کارو خباطین و نبن یعنی هون کارن یک و یک شی و کسی کو حوجه بینه اوش برس بده و ناس بکن خیالا ویا لیستکوانی یا شانوگری چوا دست بیکر دور ویا میکروفون دو میکروفون مهنه هون کارن بکار بینن کرم کن دست بیکن یعنی 2015 من دست به شانوی کر لجگر خوینه لأکادمی جگر خوینه و پشتی شخوا پرورده قدیا پشتی 2 ساله از تبلی شانوی باجی میکروفون آخو هنک تو خاصی نیست بکه جبو دنگ باش بهیز شخوا 2015 من لأکادمی جگر خوینه دست به شانوی کر بله و پشتی شخوا پشتی 2 ساله پرورده قدیا و شانوی باجری آمده ده وقت لیستکوان مجین خوا گرد و آن جیش خوا نزدیکا بو 6 ساله بردوام دکد کومدمه وقت لیستکوان جین خوا دگرم بکرتاسی یعنی کارم مسابقه ساخت دست بکم جبو ماجي اوقات بيكو لازم وكاد نهالت قارن يكو بخازه کی دست بکم كرم از شاهدری آلتان سرچاوا 2013 دا من دارم دا دست بشانوی کر و پشتی 3 سال پرورده شوندا ام مezun بون پاشه شخو روش بچک نخوش بود بر بخراوی باچو پشتیوی شانویا باجر یا آمدی هتا واکرن جوی یعنی دست بکی اون حتی نها از تبلی شانویا باجر دا دستیکوانی دکم و نها جیو سبر دوام دکه بشي سپاس میکروفون ما هي ميكروفون وتقارن بكار بينن او ميكروفون جبو باخذ النت يعني از لو كيتوري خب بدون اسكرين كرم نافي مجي سعادتين باش نافي مينال اجي يعني جنسي بيني هاتما تقر خويني سالا 2015 اندا والويدي نزيكا سال كوني بيجا 2 سال ما پرورده ديت وكو هواج گوت روشنا باش بو ما وقت دي خباتي خبر دوام كرين و پیدا شانويا باجيريا آمد يعني آوا بو وكا ستاجيرا ما دست بيكر الجمعنا كي وانا هاج وكا الاستقبال ام بوارا بردوام تكن بوارا يعني ناف كارو خباتا دا سرچاوا تاني دوما دورا منه ادوما ده بله از دیجله Güneş Yavuz سرچاوا سرچاونیشه سپاس 2013 ده از جی تبلی شانوی باجر آمد بوم دارم تگرانی ده من دست به خوانده کاری کر 2 سال ما خوانده کاری کر پاشه مezun بون تبلی باجر شانوی باجر آمد بون کرتاسیت کرم بیش صحت قوات خوش اما اوسا پرسکی اوسا برنامه خوا بردوام بکن لیستک تماکو ام قالا شانوی بکن و پروردجی دیتیا و لیستکوانی یکی هیجا جهون دکن و اما تماشا دکن دماکو بحث شانوی دکن دیروکه کیوی آنم بیشم بیناسته کیوی تیکرن هر ایدی هر ملت گوری دیروکا خو گوری او خو ریبازو دزگهن خوین کو دم آواکر بیناسته کیش خوره او دکن لی دماکو مرو شانوی سر لیستکی بگره دست گرک شیروین نو ساجه هنه tamam serdeki listikvaniyal serdeki heleki beryavi dinaval civaki daji listik her berdevam buna her hatına listinen bejin 100 sal 200 sal an hatta kumro kare hatta 1000 sal aji biber listikaku drojane am dilizin u listikaku u serdeki dilizin farkı ciddiye winçine tişte ku listika vadike hüner çıtışte u çava neyst
kerem kin. يعني وقتا بجن بحثا زاروكا كان بكن يعني وفرقاوي الزاروك شخوا وقتا ليستكي دليزا قرا تماني هلبت تجوهر اللي بري جارا نزانه او تشتكو دكا ليستكا جي وهلوستاوي او كاري دكا كيف خوشيه وغاينوي دناو او كيف خوشيه ده هلبت هن تشتاجي هيند با ميناك وقت تخليط ام بجن تخليط دكا بري جارا شخو اخافتن جي وسا هيند با ام بجن كاركتر جي وسا تي رونشتانن بدناوي ده شخو ام بجن وها وكتبه مزن دبه لي فرقاوي هنري چي ام بجن اما لیست وک لیستوان از بفیجم تو فکره ام بجن نویسکارک تشتک نویسان دبه او فکره کو رادگیینه تماشاوانه لیستوان د نوبرای دا وک پرک از فکرم یعنی او فکره از وک پرکی دگیینم او کاوی بینری وی تماشاوانی حیرانی وی از و هاد فکرم و پیوانش خو هنری جی فرقاوی هنری چی ام بجن لیست که پیوانی وی هيا يعني هنر وقتك ام بجن برهمكي هنري تو گودار بكي انجي تماشا بكي انجي بخويني فك ام بجن گوهرتنكي فيزيكي لاشي انجي فكري دتا تشيتكا يعني فرقا بيوانا هنري از بجن يعني بيا من بيوانا او شخو ام هنرا يعني سر شانوي از بجن ام شانوي politik دكن aslında pivana yüce eve دویم بجن کسی که تماشاوانی خواه با آوایی که فکر سر دکی چه به تو بگیه نوان لی دوور ده وقت لیستکوان تو آموره کیه يعني از وساجي او بكم سر زيدا بكم حوالي كو بخازت كار دسا ميناك تبحث وكر يعني دماكو ام ليستيكي كي دليزن ارمانجا كي كو پیام داينه كي راگي هاندنه كي هيا تنه زاروک تجبو میناک زاروک او لی لیستیک اینکو ام بیشن دایکو باوین ما جوان کم بیشن او مثلا لیستیکا بری تگوت یا لیستیکا کو ام دلیزن یا دشانو دا تی لیستن خما راگی هاندنه که هیا آن ایدی تو تشتکی دیدی آوا کرن یعنی الجلاشی بگره حتی پسیکولوژی انسانی درونی انسانی تشتکی دیدی آوا کرن لی گلک لیستیکین او داج هنه مبری او کر میناکدا لهن لیستکین دیش هنه مثلا زاروکات یا خدا ایکو زانه های 20 برکانه هبو آن لیستکا گور پاس هیا دیسا وکه اوی ساترانجیه دوی داری داش دو گور هنه و 20 پاس و دو پاراستن اوی دا گور ایریش اوی دیگه جوی داریش تو لیستکه که اوی دیگه مثلا ام مالا خواه درونشتن و دمین اوی برازای خواره برایان خواره ما لیست دوی داری داش تو دیسا پیامه که اوی دیگه لی مروچ قصد کاره جوی ربیجه هنر یا کل سردی آن یا کل شانو گرد لیزن امتنیل سردی که او نکنش بر کل شانو تنین او اون باشتر سان تشتی کو فرق جدایی دنا و ویده چیه yani غینی وان فکرانه aslında armancak ya da ambejin pevistek ka helekwi estetiki jebe listke zarok yanji listke ku amte da dilizin vak nerin tu bifkri ambejin tişteki دبكو دهين الاستيكا دبوغا هالبات افاما اوكتنا يعني هلاكوي استاتيكي تنا لي سردك تفكر كان بيجن تيني دليزي رادغيني ارمانجاتا يادا ايشكتي استاتيكي جي هي دفيتو خوشكتر بكي او بويرا يعني راست ام بيجن وك الاستيكاك بري تاغوتبو يعني دو او الاستيكا دام بيجن تو همان الاستيكي بيني سردك تو بي اواي نكاري نشان بدي تم خوا دوباره دیگه تو بجوز اره جبر يعني دوید توی بخملینی و کراسکی استاتیکی لیک بکی که ایکو تماشا کرن غینی جوبه وی مگو غینی گوهرتنا فکره گوهرتنا که روحی جی دویده چه بکی گیانی جی دویده چه بکی لوما ام بجن او ککوی استاتیکی جهه صحت باش يعني في بيت بيجي لیستکن کو ام جیانا خدا دلیزن هنه شانو به سیستماتیزه دکه یعنی ده هلا استتیک ده هلا پولیتیک بوینه ده هلا هنره ده هلا ادبی ده یعنی هر هلی کو لاشو بدن زمان لاشل سر زیده دیگه اوت که دلیستکوانی ده شانوی ده از اوی مراق دکم دماکو لیستکک تی دیار کردن رولن تی دا رولن دلیستکه دا تین هلوجارتن یعنی جهلا تم جهلا در هنر و تین بلاف کرن یان ما فی لیستکوانه که هیا بیشه ولی از وی لیست که
او بكن دخازم بليزم تشتكي وسا هي عن استني وسا هذا فكرة كرم برسبینم هل بيت ما في الاستكفان جهية يعني بيجا از في رولي من عجباند از خوازم خواه پیش نیار بکم دخوازم شغلم يعني تاني در هنر نکاره يعني دکاره هلبت لی تشتكي چاوية لستكيك هي در هنر دبيجا بلا وسخان بليزة قايدة إنو إتشنا مثلا الجوري يعني بو مثلا نبيجا كست يعني لغوري اسخان ام بيجم 20 سالية لی 5 سالی دکاره بلیزه آنجی نکاره بلیزه يعني جي بلیزه چواد لیزه يعني بيفانون يعني جي اشياء منك بدم لیستیک هي در هنر رولان بلافکه اسخان دبیجه منك ددم اسخان دبیجه اسخانم و رول بلیزم دکاره بلیزه خوب بجربینه کاره به دکاره بلیزه لبلی لیستیکان ده يعني ام از فکر منه لیستیکا پچوک يعني لیستیکوانیا پچوک لیستیکوانیا مزن رول پچوک تنه يعني از وسط فکرم جبر كل لیستیکه ت سرده هورد بی ت سرده جبو آماده کاری خواهد بمهان سرده شغلی و افجی گلکی خوشه يعني لیستکا اولی تو تیدا لیسته رولا کته هلگرتی تی بیراته بله چاوا بدلی تب يعني بدلی مبو جبركو از د لیستکا اول د دست ششتلی بو لیستکا من اول از دوردا کچا گریلا کی دلیزم و باوی من چویه از هر تم باوی خود خوازم لی باوی من شهید کتیه از نزانم بیه که هر تم جه داپیرا خورد بیجم باوی من که باوی داپیرا میجه هر تم دخاپینه از من و هیس کرد دلی خوده يعني دما کو مدلیست مدزانی بو کو اف ایش من جاره کی کشاندی ادزانم اف هسته کی چاوایه و يعني ازاروك بوم زاروك حفت 8 سالي بوم دلست كده ومن هيس كر از براستيجي زاروك بوم غازي باوي خود كر دمكم غازي تكر مو ايش خود هيس كر يعني از خاطم تبحثي هيسكريني كر كافنا لیستکه کی اوه ام بیشن دجیانا خدا جیانا تیا شانو گریه ده تخیل کری کو تر رولک خواست و بگره لی او رول بردنه کفت به هیا تجبر کو وید خوازم بپرسم دنابر رولا کو تتخوازی بلیز ده و رولا کو جبوت تی داین ده هیسکرین استا هیسکرین چید نوا هر دو اواده يعني اسكار موسى بيجم طب يعني هني تشاوا بيجم مثلا رول تبلا كرين ترولا مثلا يعني تتخبط ويليس كي تماشيت كي تجدور مثلا حوالت و رول تخبط يا تماشيت كي يا هو تبي افرول از الاستباز يشتر لازم اما مثلا رول دايا وينا كنت نكاري بيجي مثلا هني كاز بيرول بليزم رولا مثلا ديتا تلين ميزين يا تكاري زيادة تربكي اما يعني هني فرق شوايا بيجم پاشی شانو آمد سروی او تشترنه که لا قلتيتنا يعني حتى انا هاكي مثلا رولك تاني مقلت يا خوزي مثلا از فيرو لي استبانا او جي از باورم تورتف سنابي رولا سنابي مثلا برت خوست از بليزم چه بو رولاوی؟ او اره مثلا او ناكي مثلا متخصص بليزم شمكي لي استقبالتانا كي هيبر اكتيف مثلا كي هيبر اكتيف بو زيدا مثلا دليست كده تفكر بو حركات بو مثلا او از الاستبانة خوش باني مثلا قال لك جرى اختار ليست جدافا مزايا ومتقول خوزي اسبانا يعني زي خوش تركر بانا مثلا او ما متخصص بليزم وكي نين يعني زيدا جيز هيد ليست كي پرده مازنده مجهنا قلت يعني هيدي بيدا تشن كاميزين شخوش برکو لیستکا تا خواستی نداره تا نوی ویش بیرکری عاجز بی او جهنکش اواتوریات يعني باشه قربان ما بس اوی کر هناك مجرد سر اوی تراژدی و کمدی دراما دنوا شانوی ده شانوی اولی ام بین سر او هلبستی سر درامای هلبرینک ده دست بیکرن لیستکه اینکو هوند لیزن هلبت نواوی دا ام بیشن ایکو دراماجی زیده تر پیش ده خوانی شاندن هیه اینکو کمدیشی يعني حنك زيده تر اوی هنه
فرق جداهیه دنوا ویدا چیه یعنی هون هنر دنوا درامای دا زیده تر سرکفتی دبینن آن دنوا خومدی ده یعنی جی شکل و شوازین کو خود دنوا و هر دو جریا دا نشان ده چیه بلا شافری و جاری سال مدنی را کاز بله يعني براستي يعني جبو من فرقاوي تنا يعني هم بيوستي هي بتراجيدي جي يعني دراما جي و بيوستي هي بكوميدي جي لبلي نهال غوري روشا ديرونيا hani kesan mirovan hani em prejaram şanoy yani çedikin yani listkan derdikin amadedikin pranil ser peyvistiye yani ev tişte çekirin o nahaji peyvistiya mirovan kesan cihela deruni da yani jbervan rewşe ku çebune peyvisti prani bitişte komedide yani kes tuaze ku dema her şanoye biçek aram ve biçek rahat ve stresa xu baveje yani peyvistiyawi ne trajedini ne yani şu ligor xu fikrawi ew ku ew jxu de heman demida dram şu dibine diji jberwi yani peyvisti heye biçek şura dibe ciye ku mola bide biçek şura aram bibe u be kefa xu bine kefawi be ci jberwi komedi daha pırtır diye tercih kirin لبلي از هني لگور روشه يعني او ديار دبه يعني جار جار هي بيوستي هي كو بتشتي تراجيدي جي ام درخن و جار جار جي روش وكو مگو دگوهره حوجه كو تشتي كوميدي بپیش بخن يعني او لگوري روشه و بيوستيا كسان مروفا او دگوهره لبلي يعني او جي پرچيك شانويه او جي پرچيك شانويه يعني مرف پر nikare beje hani peyvisti hani daha pırtır bir çiye hani komedi daha pır zede peşketiye yan trajedi komedi şey drama daha zede bir peşketiye ve ya pır dibe çizgiye zrave ya xezek zrave xetek zrave lebeli naha pranit yani peyvisti wer xuya kub komediti هناك تقول يا خط ام وی وکه دبکو گلی و گاز نبه دبکو آخفتنا اویش به مثلا گلک جاران مرول راستی اویتی لیستکک که ده اگر تماشاوان پر کنیابن وکی کو او لیستک سرکفتی تیدیدن نزانم از او ساده فکرم آن هنجل راستی تشتی و سا تین آنه دما کو دراما مرف دلیزه انجاز تشتکاتیه سر من اتخوازم و بیجم لیستکا آوار هبو دورده درام بو مجارمه دما کو لیستک قدیه دایی که کاته من حنبیس کرگو تچما چه حقیقتیت من تمن داگر از گریم yani dilim şevti çe hakikatiyet المنوسات ki şu az hertim eş dikşinim yani az hatem ever da ko az karbım keyf bigrim az bikenim Piştre listika tartuf dahat ko ez vê dixwazim ez dixwazim bikenim yani yani cudatiya wan çi ye ti dema ku drama ji dilêzî gazin çeye dema ku komedî min gazin çî nebîstiye li belê weka şapêrî got xêzek her du jî ji ev veneqetin yani yêdin jî hinek bê temaşevan têkişandin helbet tesîra temaşevan ser lîstikvan heye enerjiyekê xurt heye di nav berawan da ez li vir henekekî bikim yek bi min bikene ez hê bicoştir hê bi enerjîtir bikaribim bilêzim dema ku nakene tu bisa ser de diçî yani tu karê xwe dikî ser de diçî yani di navbera lîstikvan û temaşevan de enerjiyek xurt heye li gorî min ev jî çi ye ev du motive dikin helbet motiveyeke pir mezin dema ku tu tiştek dikî tu xwe bawerî jî tu henekek xweş dikî lê bertek tune bertek tune ve wisa xemgîn dibî wisa bê biçekî miçik gelo yani wisa komedî jî drama jî ez nikarim bêjim ev hê baştir e ev hê ektir ji ber ku min di her diya jî cî girtiye دستان تم دخواده تشتكي بيش يعني جبرك هناك اوك بو يعني درام ام بيجن نقاشاوي د ست سالا حشتا دست بكر يعني تشتكي بر نويا و ام بيجن
tevlihe yani naverokavi hem ji komedi hem ji trajediye digre. Jwe bone trajedi û komedi henekî ew bikim ji hev cuda bikim. Yani trajedi em bêjin wexta ku dest pê kir ana çima cêw xwe nagire ji ber ku weke şahperî jî got heman em bêjin êşê ji xwe ew kes li derve dijî loma li ser dike dizane ku ew lîstik e ji bo wanê em bêjin hinekî jî aciziyek jî pêr çê dibe û ji xwe taluka wî qatarsîsê jî heye te dî Aristoteles di pirtûka xwe de jî mesela behsa vîya dike dibe wexta mirov trajedîkî temaşe bike xwe dixwe şûna ew kesî û ew jî qasî wî êş dikişîne em bêjin ew xemana ew jî digire ji wê bonê wexta ku derdikeve derve di jiyana xwe ya rastexîn de em bêjin ew kul û derdê xwe ser sahnê vala kiriye ji xwe çaxa ku temaşe kiriye loma em bêjin wek hêstekî vala derdikeve derve ji wê bonê talûkeyek wî heye yani em bêjin hêstê xwe yê însanî dev jê berdide yani ew dibe sedema ew tiştî belkî jî îro loma ciyê xwe nagire ew û ferqa wî komediyê jî trajedî em bêjin mijarê xwe ji xweda xwedawand an jî em bêjin kesên asbilind digire zimanê erê zimanek wî helbestî heye zimanek giran qoro evana dibêjin tînin ziman tiştên nexweş nebaş li ser sehnê nayê xuya kirin em bêjin wek kuştinekî li pey sehnê kesek tê behs dike dibe li pey sehnê tiştek wisa bû filan ew çîrok bêjî erê lê dijî wî komedî em bêjin pîvanê wî ê sisiya jî tune em bêjin cî bûyer û dem zimanê wî ê gele û mijarê xwe ji xelkê distîne ne kesê xweda an jî ast bilind filan bêvan tamamen mijarê rojane ne ji wê bonê îro gel zêdetir komedî dixwaze ji ber ku xwe dewr de dibîne xwe dewr de dibîne û ev kevxweşiyek wek rehabilite jî dibe bi vîya ji ber ku derve ji xwe êş dikişîne tê ser dike em bêjin tiştekî komedî sêr dike lê komedîkî ne vala em bêjin komedîkî wek lîstikên Molière xemê wî heye êş jî xwe xem jî dikare xwe di nava komediyê de cî erê yani wek behsa em bêjin çavertim dibêje yani dibe lîstikên min giş dramın aslında yani komedî dibêje de dram jî em bêjin her du tev de di hindirê xwe de hildigire ji bo wê bonê yani êş jî di ciyekî de em bêjin xemekî jî hêlek wî komedî ji xwe heye ji wê bonê yani zêdetir îro ew em êdî şanoyeke taybetin ji wê bonê jî yani em bêjin em îro em dîsa di cê xwe berê de em bêjin şaredariyê dabana belkî ev pirsa me ne bersivandane ji ber ku me her du jî bikira çünkü derdê me temaşevan bên neyn wî çaxa wê tune ba kêfa me kîja lîstik bixwasta me wê çêkira em bêjin ya da dem gora wê demê kîja lîstik guncav be me wê bilîsta lê îro zêdetir em bêjin millet gel ji ew komedyayê gel hes dike yani wek Molière işte Dario Fo xeynî wî em bêjin Shakespeare jî di nava wê de yani zêdetir em jî wana hildigirin dest yani civak heman demê de rolên we di lîstikê de em bêjin rolên we jî û lîstikê bixwe jî û herikîna lîstikê jî dide diyar kirin hûn vê dibêjin em hinekê mijarê hêlek dîve bibin polîtîk bûyîn şanoya Kurdî şanoya bi zimanê ew ê tê kirin îro li gorî rewşa Kurda polîtîk bûyîna şanoya Kurdî hêza wê ti çi astê de ye li gorî we Yani bi rastî jî ji xwe şanoya bajêriya Amedê piştî qayûmşûnda yani ben bi taybetî hênû hat ava kirin yani berê jî ji berê da hebû lê belê li girêdayê şaredariyê bû niha piştî qayûmşûn ve taybetî cîkîn û ji xwe ava kir û wek qadroya yê ku di şaredariyê de bi cî digirtin pira nehvala ya taybetî de berdewam kirin û cî girtin ji wê demê de yani demek bi rastî jî polîtîk bû û hewce bû ku hinek li hemberî tişta bertek bên nîşandan şanoya bajêr ji destpêkê hetanî niha jî di wê hêlê de yani di hêla polîtîk bûnê de seknek xurt da nîşandan wek em mînak bidin lîstika qirix yani
پر بناو دنگ بو و دوی دم دال گوری وی روشی ادبم یعنی پر تشتک دجی دابو و پیاما خوشی داگل و وک دبی نرین و نزیکاتیا تماشاوان جی یگل جی لهمبر و لیستکی پر دبی تشتن خوش هبون دناو دا و خینیوی وقت دیسا یعنی لیست کامه تارتوفشی براستی جیل گوری و روشه هنک دمه و تشتی کو پولیتیکایا کو ته لسر گل ته آوا کرن تشتی کو دخوازه پی بده یعنی تشتی کو او دخوازه بده کرن لهمبروی بچک یعنی لیست کامه یا تارتوفشی اوجی وک برتک کوی پیامی ده گل و ادبم یعنی جیه خوشی گرت هر دو لیستگی مجی جیه خو گرت و اکید نکایی یعنی خود همان لیستگی مداجی تایبتی تشتی کو املسری دسکنن جهیل زمانه یعنی جبو ما یه هری گرینگ زمانه خو چوا دکارن ده فسیح خوش ام بکار بینن و لیستی خو ام بزمان خو ام پیشکشی تماشاوان بکن او جبو ما یه هری گرینگ اوه لباله وکی دن الگوری روشه چه یعنی پیوست و ام ویجی لیستی خدا ام دینن سردکی صحت باش جخوا هر هلی و مثلا پولیتیک بوین ام تنه هونجی باشتر زانن گردای خالق اوین قیوم اویدی پولیتیک بوین ده هر نوا هر اوید هیا نوا هم شوازن جیان ده هیا یعنی پولیتیکا کو ایرو نوا اوی وکی بیناستن دگرن دست دما کو بیش پولیتیکا دیرک سیاست قادا سیاست آن ام بیشن اواتیگه ها دولت تی بیرلی نه یعنی شخارنه بگره حتی رابون رونشتنو اوی تب دنوا پولیتیک قایده یعنی تو جبو کو دبارا خوشی بکی جوتش بکی و شوازی ته و شوازی اره برنا یعنی تکلیه دنوا ماله ده اوجی پولیتیک هر لیست که کوا راستشی سری خوا ام بیشن تقص دنوا ویدا اوی که یعنی توش هیلا زمان و بگریش هیلا جلو برگ و بگریش هیلا تکلیه و بگری یعنی هر آوایی دا پولیتیک بوینک دناو ده هیا از وی بپرسم روشا شانوا کردی ایرو چه آسته دایش بو پیشکتن اوی وک جوان پیشنیار نوه و آن فکر نوه چنه که ماسیه هری مزن شخواه یعنی بساله جی افتین نقاش کرن لی تم بیشن انجامک جی پرزیده جی درناکه و که ماسیه او که تکسین کردی پرزیده تونن لی دیسا جی یعنی بوی که ماسیه یعنی بساله مثلا تی بیرامن شانویا باجر بری مجی او آنا جی تکسین کردی جی هم بیشن چقدر در کتبه ای باش ملیستیه جی یعنی بیشن ما موزین اره ما بخوانه نویساند لی ما آوه کی پر باش معنی سردکه لی هات لیستن و غینیوی دسته ششتلی گلک لیستکن ما بیا وای درکتن لی آنا مثلا ام بیشن که ماسیا لیستکوان از نباورم یعنی پر زیده نه لیستکوان جن نه جی ایمر دوی هلی ده که ماسیا کتونه جبر کو ایرو سردکه جی غینی ما ام بیشن لی باتمانه هیا لاله هیا لاستانبول کومه مهنه لوانه هنه گلک جی لیستکوانی سرکفتینه لی هاو که ماسیا ما ام بیشن عالیه تکسین کردی ده که ماسی هنه او جی وق ام بیشن ام هنجارا سر هنه کنه به سایه هنه کنه کم خود جربینن ده اساسی ده یعنی سکیچ اد نویسینن و دشینن بیا اوام بیشن تو چخا بسکیچ هیم بی بلکی تو بکو روزک ام بیشن تو بگه او آستا کو تو لیست کک کلاسیک چی بکار بی بنویسینی لی اویا هدی وچه و یعنی آرمان جمع براستچی اوه لی روشاوی ام بیشن فرمک شانویا کردی اف پر نقاش دکن گلک جرا بونگه هفجی دکون سروی مثلا فرمک وی هیا آنتونه اف پرسک یعنی چاو بیشم بیا من هیا جبر کو تمام بلکی دبکو ما اوک نکربه اف فرما ما آوا نکربه لی نحو جای توی فرمک نوجی آوا بکی جبر کو
فورمên ku hatibin çêkirin şanoya gel îro cê xwe digire di şanoya Kurdî de tu şanoya gel bikartînî ew forma bikartînî ji wê bonê jî ne ew mere divê pir zêdetir jî nekeve ew xema yanî serê xwe bi awan tiştane aniha ji bo yüzûye serê xwe bi vê pirsê zêde neyşînî ana ê pêwîst ew e teksên Kurdî bê nivisandin û teksên Kurdîn bê lîstin ji bo pêşerojê we behsê tekstê kir mesela pirî em bêjin nivîskarên tekstên şano wan di wextê xwe de ew mesela Shakespeare lîstikvaniyê ew kiriye heta gelek qaîdeyên ew hene dibên ji bo ku tu bibî nivîskarekî lîstikvaniyê serkeftî yani heta wisa em bêjin pirî nivîskarên îro em nas dikin di cîhanê de tên nasin ewilî ji lîstikvaniyê dest pê kirin xeyalek we jî wisa heye mesela xemek we heye we behs kir tekstên Kurdî tekstên Kurdî çi ne çîrokên Kurdî ne serpêhatiyên Kurdî ne destanên Kurdî ne ji ber ku erê çîrok û ew ê mijar pirin di nav Kurda da wekî her gelekî lê rêbazekî yani her lîstik heman demê de an her mijar nabe lîstik çawa em bêjin stranekî tu helbestekê dinivîsînî tu lê mêzerekî gor dîsîplîna muzîkê gor dîsîplîna em bêjin nota û newa û maqam rîtma tu lê dinêrî nabe dibe ku nebe stran ji bo şanoyê jî ev heman tişt derbas dibe lê em vegerin ser wê yani ji bo pêşerojê em bêjin Kevnar Dicle Özkan Şahperî wek heman demê nivîskarekî şano xwe çi qas ser vê ew dikin mijûl dikin serê xwe pêve mijûl dikin yani teksên Kurdî armanca ew bû ku yani helbet çîrok serpêhatî em bêjin ya jî ew kesê ku dinivîsîne bi xeyala wî de yani di hişê wî de çîrokek ji nû ve bixwe ava bike ev tiştane ye tiştek wisa dikare binivîsîne ew kes ji xwe destpêka me jî yani ê min bixwe wexta ku min dest bi şanoyê kir ji xwe armanca min ê lîstikvaniyê tune bû ji ber ku yani qadek wisa de ne xwe ceriband bû ne fikra me hebû lê hin ew çaxa de hin tişta min carna dinivisand bi hewasa zaten nivîskariya şanoyê ez ketim wî komî lê piştî demekî bixwe ew guhert û hat paşî gotin te eval Özkan gerek tu ewil bilîz yani armanca me jî ew e yani piştî demekê em bêjin bi ceribandina hêdî hêdî xwe bigînî em bêjin karibî lîstikek tiştek binivîsînî sihet xweş Kevnar Kirevke yani çawa bêjim ji ber ku Kevnar zêdetir jiyana rojane de ew dikim te ji behs kir ji xwe jiyana xweya ew ê de ji tu wek em bêjin pirê hereketên te an li bo tevgerê te mirov dikare bêje wek lîstikvanekî tu bi xwe ewa xwe li ser dikê ji dema ku lîstikekê dilîzî xwe wisa rehet dibînî te behsê xwezabûyînê kir يعني ez deltkeme ser dikê hirekî dî ez girtîme yanî mesela ne weka ji derve me yani piçikî dî ez xwe digirim yani ez nerehetim tiştê ku vê nerehetiyê didi te rêbaza an em bêjin qaîde quralên ew ne yên lîstikê ne yan tu wisa xwe rîskî yani ez li derve mesela rehetim ez çi bêjim ez dikarim bêjim kî çi bêjê bersiv bidê mesela ez pêya diznabim rehetim yani ama ser dikê ne wisa mesela ser dikê ez xebatekê dikim ya jî ez tiştekî lîstikê bilîzim ez kêcekê ji ber ku mesela ne ez bixweme mesela ez li wê de derhener heye ji te re bêjim nivîskar e nizanîm çi ye mesela tu tiştekî xwezayî tu dikê mesela ne li gora ser sehneya ser dikê ya di wir de hinekî dî dibe tu birêk û ser dikê dibe hinekî dî dibirêk û pêk be dibe hinekî dî tu li gora tekstê ya jî li gora tişta guhatiyê nivîstin tu pêk bê yani wilqasî nerehete ser dikê mesela kelek kes li derve tiştekî dikin ya deka henekê bike mala min şano gerin deka were ser dikê bike ez te bibînim yani rasta yani wilqasî rehete an nerehete yani tu derdkevê ser vê dikê heyecaneke wê kelecaneke wê heye ji te re bêjim
تدبێژێ ئەز تشتێکی غەلەت بکەم ئەجەبای هەمبەری من مامۆستێمی یاش دەرهەنەر تشتێکی بێژێ ئەو ئاستەیە کەوێ ناکەوێ ئەمە هەنو ئەو ژی ئەم سەرخۆڤە تاڤێژن ji ber ku ev hinek henek ji bo me baş çêbû yanî gelek devera de em mesela wakê masiyê xwe dibînin em wanakê dibûrênin ya jî em serwat fikirin ya jî em çawa karibin vakê masiyê xwe ser dikê ji te re bêjim hinekî dî kêmtir bikin em ê çawa karibin ser dikê hê bêhtir rehet bin hê bêhtir karibin ji te re bêjim laş bikar bênin ya jî ji te re bêjim wê re hetiyê bi xêra henek em hino digirin yanî يعني هنك جي تي تماشاكرن باش تي تماشاكرن و سرك هفتيه يعني تو تبيجي ليستك كده مروف چه قاس بروفيسيونيل به و بيش دجي چوبه همان دمي او ليستك جبو ليستك كي بشتوي دبا جربيك يعني إلا كي تتش قال سردكي بليزي تبيجي والله از دفي ليست كده تمام ياجي خلاص از شانو كي باشم شخوا تشتكي غلطه هر تشتاقو تدليزي جبويتا غافا كدي بيشتيا جبويتا اشترى بيجم تجربه كديه يعني هنا كدي بيش هنا كدي تسري تفكري مثلا لو كان هاوس قان قلت بيشي كان يختارها مثلا ما دست هناك هنكر ام وكا الاستقبال مثلا ام دست بيتكن انا هاكي ام نابرا خذ كتنا نقاشي ده تشما مثلا ام ناني بيسن تشما ام سكيجا ناني بيسن ياجي تشما ام بابرا تشتكي در ناخن مثلا بهتر چی دیتا يعني بهتر هيزا كي ديتا جبروي كي وكا قلت تبيجي والله تماما يعني بهتر بيت بخبط السري جبوي قلت باشتر بي يعني هون بمن قالك بالشانس نجي شو هون زيادة دبين ناف دانه شانو آمد تبي دماغ مروف ديرو كاوي آوابوينه بكره حتى روجاكو إيرو جرابين نتهني ام بيجن سردكي دناوا جواكي بخاتشي يعني قالك تشتكو دليزه همان تشت جيانا خدا دبينه نكو ام بيجن دماغو او بكي تبي اشتارج بو في رولي تبليزي قالك تو هيس بكي جيانا خدا ام بيجن جيانا كي ايش تيدا شو او جيان جيانا تا جواكي ده هي يعني تو نكاري خوجوي قطبكي ویجا شانو آمدش دیرو که کویا اوسا اوه هیه پراستشی جرباندنین اوه و يعني جرباندنين ديروكي جرباندنين بهر آوای دناوا خواده تحوینه صحنه داجوه در دخل پیشکشی اوی دیگه پیشکشی گل دیگه ویجا تا بحث اوی کر رولی کر ام هنه که او بکن رولا کتایا هری داویه ده هنک حنکی دالیسته برخك دمك الرول نوسا ويكوا او دكن دمال باطي دا هندشن مالي دايكاتا تشت بيش كوريم لنا شوف يعني باورناكم قلت تماشي كيف تشبكي يا شباب بيجي ما انا شوفيني مثلا داغو هنا شوبيني يعني منو دست تياترو يكر از هات محمد از بيجم تياترو اشتا تقردكاتيج ما كيمبو شو ابغى قردك يا خودش ترازي تكا تماشا كا نزاني بو مثلا شو من السيبين دست تياترو يكر الويدي از وكا قرسيار دو تشوم بايدا استولو كوماوي دي بوم تشقام تقول تسمى الشانو يدكم باور نتكر روكي ليستكا ماي كرتشي بو بباكر يدم وهاني ورا تماشا كاني هاني هات وجا دي سنگي ما مستابو الوربو ما مستابو اشتا پرسی گو اشتا زاره و ندرد کمنا سر دکی یعنی دیو باویوات خوازن تشکی بیجن دیام جوه دیرابو قريبنا يعني نو كان مثلا هاني فهم كربي تشاوا تشلويا هيجي الجارة تشم از دبي جم از دبي تلورتشتكي يعني هيجي نزاني تشتكم مثلا ما شانو جبوي من تشتكي تشاوا بيجم از نكارم جي قلتم يعني هاني تشتكي خوشة يا تأبيدا تشاوا بيجم جانا ما توضع او هيا مثلا يك او تاد برسه تو كاردك چه خبر دکی دما كنتو جيرا بيجي از بجيشكم يعني دكتورم شبالكو زانه چنه بلكي هفتي جاره كي انجيانا خدا چند جاره چوبه نخواشن آن تو بيجي از پاریز داره که ما لی تو بيجي از شانوگرم که چه من آنکوریم هم چه دکن السيرفي كرم مثلا كورت بيجم
ئەمە کیمە رحمت کرد رحمە خوا دێ لێ بێ کوڕی ویژی شان و گرتی کرد بەرێ ئەم شخۆ سایاوان بدەست شانۆیە کرد و دەبژێ بەردازمە بجا کوڕی وی زەوجی بوو خۆ دیمال ئێمە زێ لڤان شان و مەسەلا دیاربەکرێ نزانێ چکاریت کە مە ژرۆکێ گۆرە جەمە شیڤێ ئەو چوومە شیڤێ جەموە ئەم سەر شیڤێ دەنە یعنی شیڤ مکرە ژەحر یعنی زێرا ژمە پارێ خۆ بێژم تچقا پەرە تستەیلێ ئەو پەرێ چ خۆ دەشتە رازیاوە بگۆم تش ناستێنن تنیکارێ بێژێ ژیانی ئەز تام پارێ خۆ تاژمە تشتێکی وەڵا گوت زەنگین بامی قەدرێتە گرن چ دبێژم تشتێکی دبێژێ ئەو ئانیسیم گۆرالن شیفداری وێ دەم بۆم تێ خوارمەلاوە بخۆ دالێکی ینی هەنی بشانوێ شەرە چاوە بێژم مەسەلا ناو گەلدا ناو گەلێک مەسەلا وڵاتێمەدە شان و تشتێکی li ber wanekê ne tiştekî Wîlqasî got bêjê serkefteya jî meslekeka weke qirdikatiyê lê dimezînin weke tiştekî iştere bêjim ji rêzê dimezînin ema got dikeve nav da yanî wê tişka wênekê wê jiyana wênekê dibînê ne tiştekî wilo rehet û basît e iştere bêjim hesana weke got lîstikê mesela bêrê heta têne ser dikê meh ku nîv dime hête çin yani xwendina wê ya provayê wêne wextê xwe hemûkî didiyê de ema bi rehetî tên saetekê temaşe dikin dibê wala tiştê wa îşê got dikin pir rehet e pir xweş e pir baş e ama mesela ji derve veke gelek kes wisa difikirê yani wilo şanû dimezînî bi min yani her ku diçe teqes tiştê ku te anî ziman di wê hêlê de kêmasî elbet hene zêde ne lê her ku diçe yani bi ked û ewa we em vê qonaxeyê dî derbas dikin şano ew dike yani nava gel ji ber ku şano tu bixwazî nexwazî em dikarin tiştekî wisa bê hemdî xwe êdî di nava jiyana te de tesîr bandoreke ew ê dike mesela tu li welatên hêla ew ê de pêşketî lê dinêrî tu diçî ewên wan digerî herî zêde qat ji bo şanoyê ji bo sînemayê em bêjin taybetî ji bo şanoyê ew kirine salonên qerase qadên qerase ji bo şanoyê ew kiriye ji ber ku ev jî bandora ew ê yani huner bixwe teqes bêşik ewa wê bandora wê cidayet nava wê da jî şano ji ber ku em bêjin deng di nava xwe de hewîne ciloberk û laş û axiftin hemû hêlên hunerê di nava xwe de ew dike dihewîne ji ber hindê jî yani hêza şanoyê tu bixwazî nexwazî êdî tê dikeve nav ew ê û hêla temaşevana ve jî pêşketinekî xweş e em hatin dawiya bername xwe hêdî hêdî wisa kin tiştekî ku hûn bixwazin heye em wa guftar bikin û paşê em ê xatira xwe bixwazin me nedixwast wisa zû xilaz ve ji ber ku sihbetekî xweş e bû em gelek keyfxweş bûn eger hewa tiştek dî nebêjin em ê dişle dixwaze tiştek di dilê te de mayekere sohbetek gelek xweş bû em spas dikin ji bo te maliya wa em jî keyfxweş bûn di kar û xebatên we de jî serkeftinê بۆ we dixwazin her serfiraz bin û bileyîzên xweş û xurt em ê we temaşe bikin em ê xatira xwe bixwazin dîsa serkeftin ji bo we bînerên hêja û ezîz vê hefteyê ji em hatin dawiya bername xwe heta bernameyek dî bimînin di xêr û xweşiyê de demê we xweş